cal é a imaxe que decidichedes facer ca froita? Un caracol. Un caracol. A ver, e que precisades para facer o caracol? Que froitas precisades? Mirade o que temos aí. Uvas negras. Uvas brancas. Uvas brancas e negras. Un cacho. E para que... Plátano. Un plátano. Palitos. Para que queredes os palillos? Para los cuernos. Para los cornos. Moi ben. Con que ides a facer o corpo do caracol? E a cuncha? Coas uvas. Vale. E para que precisades entonces os palillos? Para Un mondadentes. facer os ollos. Ah, moi ben. E a cenoira? Para a boca. Moi ben. Agora que hai que facer? Hai que pelar o plato. Tamén hai que lavar as froitas que se coman con pel, como, por exemplo, as uvas e a cenoira. Moi ben. Xa temos todo preparado, vamos a lavar as mans. Sí. Que máis? Veña, agora ide colocando... En galego. Ide colocando as Estas son outras. as negras, unas pequenitas, que son? Son uvas, pero tedes que ir colocando as outras, veña. Ti vai preparando aquí os ollos, non? Isto é para facer o chan, verdad? Veña, faz así, despacito de non... Hai que calcar un pouquinho. Facemos así. Moi ben, Nerea. Sacaste foto. Nerea, que estás facendo? Poñendo o chan. E con que o estás poñendo, Nerea? Casa na hora. Ai, que bonito queda. A ver, Ángel, toca a ti. Ponlla. No, así. Poniendo la boca. Que ben, quedou precioso, gústavos? Sí. Imos enseñar. Cha, cha, cha,